Ti Masakbayan. Pinapalabas, nakita ni John ni Dennis nga adda kasinsin na labay na a babae nga agturong iti kantin. Inalaan na ida iti ladawan, kat impakita na kani Jenny. Nasair nga rod ni Jenny, kat pimanaw iti balayda. Naamuan mat ni Lisa tinapasamak, babaan kani apong na Amarta. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Kasanungay, katawan pagsukatak iti balayo, Lola. Sumarunukan to lang aruden ijay, apok. Wan, Lola. Diyak kaya ti maisina kan ni Mami. Ngam, kasano no igawid nak ni Daddy? Day tati parikot. Ipakamok mat kanimo na tinapasamak. Tapno am muna. Kat amangan no sumurot ka ni Mami yaw. Anya ti aramidok, Lola. Kaya't ko ti sumurot kan ni Mami. Padasam nga ibaga ka ni Daddy yo, no anya ti kunana. Wan, Lola. Ibagak dayto ka ni Daddy. Agpakada ang. Anya aluto daytoy. Sana mauawatan. Natamnay kan sana naimas. Saan ko ang matulad ti timpla ni Mami? Anya ka diti naramidyo. Taapay apimanaw, Daddy. Nauma kada tayon, iso apimanaw. Damagak man, Daddy. No kadi maduktalan nyo, nga ada sa bali ang lalaki iti biyag na? Saan kayo kadi ang masair? Anya ka dinday ta asasawam. Kaya't ko ti sumurot kan kuana, Daddy. Mabalin kadi asurutak ni Mami, inton bigat? Awan ti pumanaw dito'y balay. Laglagi panyo dayta. Apay akayat mo ti sumurot ka ni Mami. Gapo ka di takay kayat na ka? Agpada ta akay kayat ni Mami. No adaman dagiti banag, abagbagaan na ka. Dayta, kat di na kayat ama iwawa ka. Apay kit di ama iwawaak. Kay kayat nakakit di Nagbidot ka. No di nakakayat. Apay ngay, nga inawawil na ka, manipod ubing ta. Basta kay kayat nakangam siya. Sana pud no dayta mo na. Atap mo laang dayta. Ipatpatag na taadwa ni Mami. Anya ngay timbaga ni Daddy mo, apok. Nagpakada ka ka din. Wan, Lola. Ngam di na kayat. Anya ngay ti aramidok. Bayam takasaritak ni Mamem, no anya ti kunana. Masapul asumurot kayo kumakan ni mo na ijay balay. Panagkunak kat kay kayat ni mo na ijibalay, Lola. Ay, si kang ay apok. Kayat mo ka di ti sumurot ijay balay. Wan, Lola. Amangan nga min no agliday ni Mami. Wen apok, talaga analiday ni Mami yo, gapo itinaduktalan na. Ex-girlfriend gayam ni Daddy yo na ijay ababae. Ay kayat ko ang makita tila dawan da, Lola. Impaprint pa'y ni Mamim, tamaaramat na dayjay, no anyaman ti addang nga aramiden ti amayo. Imbag na nagsabat naman mare. Amom, aramidak da ito'y, sana nga po tadadaulik ti relasyon nyo. Gam kayat ko lang agbalbaliw ko man ni pare Dennis. Anya dayta ko na mga aramidan, pare. Adaman na naala kaladawan. Agpada da pa'y mat nga rod nga addaan iti asawa. Kan adda kamot nga asawa na. Pimanaw ako ni Jembalay mi. Tamanipod nagdan na kami. Jack narik na ti panagayat na. Amang ano, pati ti pamilya ti karelasyon na kat madadael man. Barang sana madadaal ti pamilya ti karelasyon na. Ngam siyak, awan serbi ti panagdan nami. No awan mat ayat iti nagbaitan mi. Dahita ti pagmadyan ti maitulag ako nada. Mapilitan ang makiasawa, gapo iti pagayatan ti naganak. Hello.
Anya ti masapol mo tay mawag ka. Nagpuskol tarupam. Asino tinapuskul ti rupa na? Kan saan nga umno ti aramid na? Anya kumati pamanaknak mo? Palubosam ti ubi nga sumurot kanyak. No di mo kayat apaikat kay ti trabaho. Anya kumati ebidensyam? Ada ebidensya. Ado aladawan amang ipakita iti kinaman ang lilipot mo. Nagdakas ka nga asawa. Inanusang tinagmadi nga ugalim. Tagayam, ada sa bali iti biyag mo. Kat, anya itati kayat mo mapasamak? Palubosam dagiti ubing nga umay kanyak. Day tala ang ti kayat ko. No di mo kayat amakadanon iti husgado daytoy. Anya? Apay amaniribukan kasi mangpert di ti balay, Dennis. Imawag ni Jenny, Daddy. No saan ko kanu apalubusan dagiti ubing asumurot kan kuana. Paikat nak iti trabaho. Kan dumanon kanu iti husgado. Timurad tinang nga. Ada ka di ebidensya na, kapayan at turad. Ado kanu tiladawan nga igna. Delikado ka nga ron, no kasta. Amo naman tiyar aramiden na. Awan ti maaramidak, Daddy. Narigat ti maawanan iti trabaho. Adamot kanu ado aladawan nga ebidensya nga igna. Awanan ti para trabaho di ti balay. Saan ka kadi nga umaymat ijaayan ni Mami? Tapno irurumandak ijay? Mas kagayat na ka ni Mami. Apay asang kay bagam akay kayat nak ni Mami. Kay kayat na tamat adwa. Imbag ditoy, ta sigurado akay kayat nak ni Daddy. Nang runa, no syaklaangan ti agbati. Ijay ngay, ada ka akaagaw ko iti panagayat ni Mami. Apay akas ti anda di ta panunot mo. Gapo nga ta? Tanakurang ka iti panagayat? Pag kunaamat, anak kurangak iti panagayat. Ngamin, no adagora di ta pusom, kawatan anak kurang ka iti panagayat. Talaga kadiasaan akayat ni Mona ti umay ditoy, anak. Day tamo ti kunana, Mami. Imbag ka nung ijay. Tagmay sa nga ipatag ni Daddy. Apay nga takas ta ti kapanunutan na. Apay nga ibagbaga na, amas ipatpatag ka ngam iso. No bagbaga am iti kilo nga aramid na. Ipagarup na nakagurguram, Mami. Ngam ad-adda atumanor asaan anasaya at no saan amabagbagaan. Diyak manam mo, no apay akas jay. Kuna ni Lola, nga amangan no imala kanukan ni Daddy. Iso akas jay. Kumusta nga tan ni mo na iti sidong ti amana? Saan ka di mapanijayan mo? Umaymat, no dumawat iti kwartana. Ngam, madlaw ko nga adayulat ta tirik na kanya. Nalabit, asabsabidungan ti amana ti panunot na, iso akas jay. Ay, sapay ko ma, tadumteng ti panawan ama kaamiris nga ipatpatag kumat nga anak. Sapay ko maagayam. Kadwa na din na kaya ti pabagbagaan. Kat iso ti madi ti pagbanagan na. Dayta ti pagdanagak gayam. No may ijayan ko kat bagbagaak. Pumanaw adagos. Duha talang dito'y anak. Tanapan ni Daddy iti ayan ti may sa akapsat ko. Kunam nga itati ipapanaw mo. Masapul nga ipakita kadali sa kan Mami. Nga uray sa anak katurpos. Kabaelak ti bumaknang. Adumuras ti panagbiag ko, Daddy. Kasano kuma? Aga brodak.
Saan nagaputa nakaturpos ni Lisa? Kat nasaysaya at timasakbayan na ngamiti siya. Sige, addakan ka dayta. Barang ije abroad ti pakasarakam itinasaya at agasat mo. Wan daddy, ikarik. Agsubli akto anapintas ti masakbayak. Apalan nakto day ja Alisa. Di mo tumat ngamin ingad tinagadal. Tapno nakaturpos kamat kumaagas ka ni Lisa. Day jay manan Alisa ti bagayo. Masuro na ka talaga. Gapot may san a branch manager. Kanayon mo ten nga idayaw yo. Amom ka din anapanan ni Singapore ni Mona, mare. Kaano pa'y anapan, pare? Saan ko nga amo? Apay adi pa'y nagpakada kanyak. Nasao kanyak ni pare Dennis, mare. Indanon ko lang kan ka. Nakapangaya man. Awagak tuman, pare. Una, mare. Tapno saan mo ta mail-iliw ijay? Kanayunan minto ti umawag. Tapno saan analiday ijay. Ibagak mat ka ni Lisa. Takanayunan na nga awagan. Kahit kumusta kayo itan ka ni Lisa, mare? Nasaya at latamat, pare. Kurak nga rod ama ki asawan. Tapno maadda anak iti apo ko. Gam kuna naman ta makauray ka no ti asawa. Awan papanan na no di makiasawan tumatlaang, mare. Napintas. Kan manager ko naman. Nataar, chay ka na yun na makita ka lumabas dito asidag ti gate. Dito ayan ko. Anya nga tatinagan na. Ikagumaak amaam-am mo day ta alalaki. Itsura na tibak nang. Sana bale, tanapintasak mat. Makayawan lakit di kanyak, no makita na. Hello? Asino ka di daytoy? Kumusta, anak ko? Ada ka matgayam dito abroad. Kaya't yung kadi nga ipawitan kayo? Isong ay mawag kayo? Sa anak adumawat iti pauit, anak. Nadamag ko ngamin nga da ka dita. Kumustaan ka? No kasano ti kasasaad mo dita? Nasayati ka sa saad ko ditoy. Artapak to ni Lisa iti kasasaad ti panagbiag. Nagsayatan ngay no kasta anak ko. Sapay la kuma. Ipakitak nga oray sa anak kaadal. Bumaknangak tumat. Napatpatag ti salunat. Gam iti anyaman akinabaknang, anak. Amok dayta, mami? Ngam ipakitak to. Anasaya at tumat ti kasasaad ko. Asino di kinasaritam? Apay analiday ka anang ibaba iti cellphone mo. Ni man mo na, nanang. Ada ni Jay Singapore. Inawagak ta mailiwak. Ngam sabali matisungbat na. Ay, piman mo't nga ubing. Tipulin samot na Dennis ti malaan na iti ukalay. Kasta nga ta, nanang. Sa anak mo't anagkurang iti pamagbaga ti kunak. Idi pa'y ubing anadlaw ko. Nga agduma ti ugali da ka ni Lisa. Uray kasta, saan kalataso mo ko, anak? Barang dumtang to ti aldaw, ama ka amiris, kat agbaliw. Naliday kamot itang aldaw gayam. Kunak man naawanan ti parikot mo, manipod adayukan ka ni Dennis. Ni Mona gayam. Napanidya Singapore, adi pa'y nagpakada kanyak. Edi nawagak, kat maditi pa nakisauna kanyak. Saan ka di asigod akas jay na gayam? Saan ka kumaamalidayan? Takasta na nasigod. Sa bagay, ngam anak kumat ngamin. Adalatapan nakasair ko, no maditi pa nakisauna kanyak. Kasta tayon sa anaganak. Adda anak ana respeto, adamot nakurang ti respeto na. Ay, huwan nga rod gayam. Day off ko ita. Rumwarak at mapanak iti parke ang nagturungan tinataar alalaki.
Ijay ti kanayon ang makita kapag turungan na. Sino nga tamat dahi ito disturbo? Imbes ang makita ko dahi ti alalaki. Sungbatak man laangan. Hello? Sino ka kadi? Kumusta ka, Mona? Ada ka matgayam dito abroad. Huwan Malagip mo kadi dyan ako nak. Anangat nga to akpay laeng ngam itisi ka? Maragsakan na para kan ka. Kumusta ka nyay? Nasayat mo't lata. O sige tadakam kamakamak. Bye! Anya nga tadji ko na ni mo na akam kamakamon na. Napatig nga taonay? Apay anak, kaskalan na ikulang. Apay nga awan ti iiliwan ni mo na kadata, mami. Ikararagta, adumtang to ti aldaw ang makaamiris, anak. Agdardaras ita inawagak. Ada ka no samsambutan na. Uray ide nawagak. Madlaw asaan ang magagaran ang makisarita kanyak. Sapay ko ma, tamatunoy na ti tarigagay na. Amuyo ka di? Noan niya ti tarigagayan na, mami? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo italawas na puluhan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.